Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Ora Joseph Yamin NDC ni na ode ensem bi abetudwa. Ode ensem ni betudwa no oman hene yaw edubuache na bedwafo de omo comment aba afa ensem ne ho. Na ebusuafo esan se yewo election year ntino Ora Kwadwo Dixon a ono so journalist odini juma ewo Angel FM and as a Angel Group of Companies ono so de nensem abetudwa efa this year election a eba bekoso ho na ebusuafo meka senche no yentie ensem a Ora Joseph Yamin de abetudwa ne embetie ne atuaso. This election, it is the Moses law that is going to be applied. It is when you hit, I will hit. When you slap, I will slap. When you steal, I will steal. When you stop, I will stop. As simple as A, B, and C. Ebusuafo ensem we na Joseph Yamin de abetudwa na obeka sewie no na oman hene yaw edubuache na bedwafo kire se ye wo election year sane eye ora dampare IGP etumi enya kokoduru eba out beka kire asofo fo omo Ghana ha se 31st night bia omo hyenkom no I come as a biomotion or a fear and panic and eba. I ain't the day. Wabaka chess off be as what we name at 31st night, best one about Beka in Simhuno and Branu Bedino. Says he has often been blown trasso. And the 31st night you do. And the Yankopon can't or Monis or Mobabeka. 1 hour friend and toma, one can a ginger to say personal. Or my hinemo edge, say, as I say, IGP, as also eba out. Now all you bold. Na okachire NDC foni bia se bi omudi nsem hu no se ye election year into omujai na ebusuafo yentie ensem a omanhene mo de etudwa Ghana ya to aba 92 ya 294 be 2000 296 now so 2 years back o de to aba ya be 2000 na eso gani na no wote so ne na hu pa mo man say asuse so the helicopters be wiem swame asuse na so gani ne bete ase de akonya na to ho ama first time Ghana ya hu civilian na won she so gani atade da so mampani kofo esi so gani ne jato ho no mu di kotra ne ba bi e mampani da kofo be di ne president 8 years obi amawrenti ogini de wi atamo sababe di ko ya koten na so crucial to abamiensa bibiansi 2016 yes Mama hand over. So what is so I said there's a do or die fabi. This is not the first time. Yeah, you know, over and over and over and over. What is so special? And we will go through this again. We will cross over. We will cross the bridge. We will get there and cross the bridge. Where you cross over 2024. Yeah, cross over. If you want why I will cut your head. If you didn't, yeah, me can say. Moses law. If you hate, I will hate. If you who ya me nice adiwe. Na mesusu we na kontame kai IGP say ye ko 31st night o kai asofo no say ye wo mra e wo manimu untimi nkose nkom nkohunu amanfo a on politicians no say IGP say Ghana mra nyina police fo ne gom kukum eno nti event bi ba otimi kai stakeholders no say emra we ho nti munye careful another event eba event here 2024 elections omo from this morning say sa na hwan oba metwa odi a tooth for tooth one because Joseph Yami sadly you don't have to now we be say now why do you bring it up now
arm robber obeba be wia o say body letter bro say anadwima be wia me ba be wia o eti twen what kind of a enu kra na chese say Moses law if you hit I will hit, if you slap I will slap, if you cut I will cut, if you stop I will stop. Afeni e beti akese pa nti IGP say 31st night o ma asofo no warning e mo krata ye ba beto aba asofo no asofo kra no de sakrata wi ma ene wo so omutimi chama ne ye no so omutimi chama omutimi onten omutimi kum ni pampo no omo na ebe no it on starting issue warning ne mra na atekre hwan na ode koma asofo no sa atekre ni bia wo homa politicians no ene omo mbeke kasa asante bo akwaba na ebusuafo ensem we na oman hene yawo edubuache na na bedwafo de a reply Joseph Yamin na oro akwadwo Dixon a ono so journalist ono so de nsem bia atudwa afa this year ye womi election year aman bebre so eto omo aba sa year we emu abato no emu eyehu o kire se enye se bia o create fear and panic but asem no kware no etese o ka nti ode atudwa ye ntie nsem ono so de tudwa na yesa so bra ye were 1st January 2024 afia hase bi o do ado kasempa eboa but the crable ho so a you can't run away from it afi go say eye busy year asumdue enim this be a BBC na nyankopon anu a obo ni biase na bia wadane na asumdue antisa ye munye kora number 1 abato pa akese ye BBC that will work history mo 2024 ABC na dia ebeba no enye kora menimo kasa sisi a de sha fi ase ne se dia konkofo ato abawie endra eno mbobo abano opposition for enkono after press conference say wo mbachita afo matimu abontre so na wo monye demonstration abato nye ntwam dia kongo no meka sanso eja dem dada into Africa baby a sha se ya meka se ne due ya enya senketwa court se wa be confirm abano amampani first chekedi wadi munku ne mo no by 10th of this month opposition force wo mutimi ntwam to confirm betimu street it end as kan emma and ye be sha se ehunana and ye number 1 Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu that to just say washa and the kwan beto aso akwa kudru the end of 2024 it move apa na Israel is ready and run a job Israel and Palestinian for street fight pa and you say ewiemu ne eposo street fight one-on-one e wa bontin I feel we say and yes sir we nye prophecy bia e da hopifi and to kwa e 2023 ebi ba bi na foforo nso wo hwe nso a esan ba be ka ho enti we any others no ye be discuss and remember live 5 p.m. Ghana time be bia wo bia bra na ensem hye ho papa ebusuafo ensem we na oro akwadwo Dixon nso de atudwa na Ghana especially young youth no it is about time essay ye de NDC na NPP eton chen mesrew oye NDC ni a emba me video yase embeja nkwasia comment embedi debatem tie yansese na me ka kire wo no yemfa NPP na NDC enton chen na ye bold na yen kan kire NDC fu ni bia se bi omo edinsem hu no se ye omo ntwa so kwasi akeka no edoso we no be sorry a usia NPP ni a fa bible ni tri we no be sorry a 2024 oko to aba fa dade hye wo ho fa etu hye wo ho NPP ni obejimi no fa bono adai ye wo kromi ha last year na oman pani dada John Dramani Mahama ebe ka kire Ghana fo ina say when it comes to violence NDC phobia entimi omo ye wo ha na Ashanti region Swame constituency organizers said they are branti besiaba na ya say hata so ndidi o said then ha no yentimi nkire onu de oti usia NPP ni afa bible no kwechi usia NPP ni afa taibo no kune to chene adanya abatuti ye wo ha na NDC omo deputy general secretary ebe kan last year say 2024 NDC agent bia emphasize 207 hye no ho enko polling stations adanya
Ushia Ghana ni oyonko, but oyen people ni afetu no bom no because of tumi, because of power. Ewa bra NDC for your more can say by hook or crook as I said this year about no win no sense be the Ghana somo. Omo be bu amembu ni da o. NDC for be bu amembu ye hu. Ye dadum som for 4 good years. Amount for co-stores, amount for companies, foreign companies are Ghana how many journey because na dum so no e say omo djuma. Sa party yo e do omo sanso abentu omo be kunkum yen. Aba na omo ba na kro omo ka asem bi enkyeren a e beto ya akon say okay this time around it say na mo ba be yenti no ya ye convince e beto aba na mamo dabi ye hu nsem papa bi NDC fo ka kire ye ba esan okom a omo akote na opposition ade omo acha omo ani abrinti omo pese omo ba enti no ye besi bi ese Ghana fo ye kukum ye ho but youth no ese say ye de to ye ntrim na ye hu say government and forwarding into government needs to be brave. Government say obe create a juma ma fine, on create ma wa. Me forwarding into no so de obetimi kakra betimi biaye. Because aban bi enu obebe betimi create jobs. And na Ghana youth bi anye biaye. Ene de NCO nti NDC fo no dada na omo dada ye nya de besi. Wa ko school awies. E wom say ya, wa tua school fees enti sa ko school awie. But adwuma enu a pe bibiye. Nyame be hra so na ayeye. Wo ko di politicians ye chi. Obi ni mame, obi ni papa, obi ni kun, obi ni wofa. Eko pe position, eko pe di bread di ni sika no. Uko di nechi akwa kokun ho. Joseph Yami no, ono anye Ghana ni. Minim so fi Lebanon, so fi Togo, so fi India, me hu. Onye mese onye Ghana ni because Ghana ni bie ni wo do Ghana. Ghana ni bie ni wa Ghana da dwenda na komaso a. Joseph Yami, ah, ti say Joseph Yami na obeka nsem hu sen afa Ghana ho. Wo Joseph Yami last year abra NDC mo deputy general secretary be kensem hu so bi mfetu nhye no ho enko friend say agent fo ni bi mfetu nhye so mo ho no wo Joseph Yami no mo frɛ o wo OK FM wo be kan say an de o kan no mo fo aso nti mo kuku mo ho yen kuku ye ho yesa NDC fo ye nim pa ya we say mo ato Ghana ye mo NDC fo mo ndia ye ti ase for one pay that John Dramani Mahama ne so copying the last person or NDC yet yes say Ghana ya mondia ye mu ndi achinji ekrorafo yesremo Ghana ya mondia na emo mon kan hu say Ghana motoye no asomfo anase adwumayefo abem ye Muslims ya abem ye adwuma yesremo say ya ba ha ye ba be ye adwuma ekro ye mondia ne mu ye adwuma de ye ba ha ya establish families wa ha nti mama papa me nuanu mi na wa ha me yes sure say me mama ko visa there me nti passport there me nti me gire me tie mo passport kra there me nti me gire me kai the last time me call passport officer me kwa passport ti se ntukwesi a me fa he me mama fa he me nuanu me fa he apemfo emro afa mo fa he NDC fo mana ede na esi ede na bi mba ada hardship amusi ye komi mo pension ye nkomi bi da mo NDC fo kra de mo hardship no kra de na nya asem esese wo ka eni so wampenda da John Dramani Mahama ka say was short memory nsem hu na mo nie bedi sense hu na mo sanso bedi nti na yenkuku ye hu no youth die no wo ba be kunu ho this time around because yesu nya ansa wo hwe na ehwa sese wo busuafo we se edun ketia wampenda da Mahama Joseph Yami sameje mfi mo sa mo busuafo mo ko police station mo ko to aba mo kan mo adna mo fa ahende ni mama ho na mo ndini aso medwe ye pensem hu den we so akoku we so akoku we e den na aba December ye di Christmas pe ni kohwe makola mesi me kwa koton wi aba be ye miti in wi sa bon straight ya be ya one band o mo to no say 1000 Ghana say 3000 Ghana bon straight me costo bi se me kwa koton wi ahye miti menya kwan hit ntini pie e cost printers e koton wi ni bu because nipa egu e to wi do e de aba hardship aba ntimi hu bi da mo fra mo ndidi e na mo di NDC fo achi aba be di nsem hu he owura dampare wadwuma NDC ni bi a 2024 nkwase asen be fini ni aba na che no ye pensem hu bi a 2024 ye fa so medwe ntina ye memo e kom de yen a ye na ye didi yenye ba bi nda na ye pre na ye da politician bi eni wa hu say obi da abonten wa sidan ama no na mo aba ba hye nkutu panse nkoku ye ho nsemfo be no NDC fo adan na we so akoku we so akoku we because of politics ye be petumi ama wo no
wabedu sika oh